Avuxeni maxaka eno to ku hambanahambana laha mi nga kona hamukhensa swinene ka mi joinile hala ka Nkanelo wa Gingirikani amukela swinene a hi swi tivi ku mi vona mi ri kwini mara swi ta ku mi vona etindhawini to ku hambanahambana so na khensa swinene. If you are new to the channel, please do subscribe and also hit the notification bell ku loko hi endla ti-show ta hina u nga sali endzhaku u nga titimeli n'wana mani. So I'm drinking tea and the tea leyiwani ni nike hi makhelwani makhelwani wa mina xi huma la Venda la and wa swi tiva loko tiya yo ze yi huma Venda a swi ta ku humelela yini. Hey batiwa hi ta famba hi karhateka hi ta famba hi karhateka hi titiya ta le Venda Don Junior ayaya sugar cheese boy a ni swi tivi vanhu vo tala loko va vona mina va twa nga ri cheese boy. You know, when byela xitori xin'wana, since I was young, la ku vulavula hi tinsimu tin'wana timbirhi ta kahle to saseka. I'm going to talk about Bros Gospel Silinda, and I'm also going to talk about Donation, and then ta vulavula hi Xongirangani, and what else? Yeah, I think those three. And then na mani lava va chavi na ku vulavula hi vona. But before that, na ku mi byela ku a ni swi twisisi ku why vanhu vo tala loko vona mina ro sungula van'wani kuma ku they don't even know me ne they already conclude ku ri mfana loyi i not juzana. Oh well van'wani vhele va conclude magi ya mina yi fayekini guys loko mi vona yina yo fayeka la mi nga vileli and it's cold so ni rhandza ku khomelela maga ku ri kota ku ni kufumela nyana. So munhu un'wana na un'wana vo tala kuma ku a va yi tshama ni vona ne they already conclude ku ri ni cheese boy like ya u maka ndyangwani wa timali ka hina ka vona wa fumini, you know, all those things. That's what people conclude about me everywhere from high school to university kun'wana kwala hi fambaka kona kwala majoni na kwala magiyani loko vanhu va ni vona va ri mfalo wa Mandla Gingirikani Tsonga ngopfu this is mara munhu yaloye a nga tshama ni vona na siku na rin'we. But those who have seen me, who have engaged with me, they know ku ri Mandla Gingirikani xisiwana xa hosi xisiwana xa hosi yane tiya le Venda ka titimela John guys. Okay so la ku vulavula hi risimu leriwa mari tiva mos liquid leriwani xitoko lexi hi takarata must wait this thing. You guys know this song, right? Silava mbili yo tisela ku tika loko mi languta mi ku ntsena dyondza ku miyela ntsena miyelele mwana mi ta miyela ke miyelele mwana no vutiso miyelele mwana miyela ke miyelele mwana miyela ni swa misava swa hela va languteni ku wi enindlela ku avarani And then kuna leri Asilabi ukhuluma miyela ukuwi Hemasa Asilabi ukhuluma miyela ukuwi Shilo zingwani masef Asilabi ukhuluma miyela ukuwi Lokushaba amof Bako awuna yinto miyela ukuwi Lokushaba yinto Bako awuna sati miyela ukuwi so loko mi swi vonisa swa n'wina mi hleketa yini loko mi ti vona tinsimu leta timbirhi. Risimu leri ro sungula ni nga mi komba rona hi lera ra mani lava va chavi mani lava nga tshama va vhakela chavi ka show yena next va yimbelela risimu leriyani va rhandza ngopfu risimu leri va trende ngopfu hi mhaka ya rona risimu leri va kha va ri yimbelela la a swilahlweni etindhawu to fana tetiya mani lava so ni tlumbane na clip yin'wani you know even loko hi leya ya mbirhi clip liya ya gospel Silinda luwa fane wala mkhuhlu ne uma mkhuhlu gospel Silinda ne Bros Gospel khala a xi tivitana El Mariachi. I know gospel from now he sings with Joy Celebration as far as I know, unless if I'm mistaken, but that's what I know. I know gospel from back in the days. Look, I imbela at the kerekeni as a one of the what called chorus or worship leaders. At kerekeni, pena I'm gonna kereke one la Coft a Hillbrow Theater.
about Coft, Chariot of Fire Tabernacle. Yeah, I used to go to that church, and I was also part of the music group in the church. I was part of the band. So loko va gospel va kha va yimbelela va cheka I was in the band. Hi laha hi nga hlangana na vo Timotone. You know Timotone, I once showed you Timotone is a guitarist kusuka ka Magoro ne. Yeah, Timotone. Ngana wa mina swinene Timotone. I hi ri bendeni yin'we na vo Sira Casbah. If you know Casbah, guys, mfana wa la ka Magoro na yena ku nga hembi. A hi nghene kereke liya man. Yeah, just to cut it short. So I know gospel from there, and Kale, before I enter gospel music, gospel was doing some Afro jazz kind of stuff. I remember telling him, do you check Jabu Kanyile? Jabu Kanyile is my idol. I look up to him, the late Jabu Kanyile. Look, yeah, man, your voice, man, yo. Your voice is something gospel, you know. I once went to watch him at the Vet University. There was some youth, what, you know, gospel something. You know, I was invited by a friend of mine, a brother of mine, Heni Nguvin Kuskalaka Tomola. He's also a musician. So we went there. Nabo Kalekam. Who's that guy who used to sing Nabo Kakareka Benjamin Dube? Singita Mtombe. Yeah, that guy, may he so rest in peace. He was so talented, Singita. He was also in people that we used to, you know, fellowship with Kalang and guys, I miss church. Nabo Rengu ne? No, Rengu and Jeep. So Jipa is now famous ka TikTok. But Jipa, I met him kakareka malume a Rodeport na Rengu, you know. I used to go to church, guys. Nyo. Ni wanu ko bu. Nyo wanu ko bu. Hi katika msavini. So when I saw that song Ra Gospel, ni bo nhleketa kumara kasi simleriwa a hi ra mani lava va chavi na mani lava va chavi ni vula ku a hi mani lava a hi risimu ra mani lava chava nga tshama a va invite ka show ya yena lava vo yimbelela tinsimu va ri eswilahlweni va kha va rhandziwa swinene a ni hleketa ku ra vona vo composers simu leriyani and I've learned ku ri no man as much as I wanted to attack gospel gospel Silinda ku ri I kopile simu ra mani lava I've learned fast ku ri no actually similar I bona man lavaya. So it means because it falls under folk music. Folk music is similar to go at namulo au at the owner ku timlitwa. Timbelero kale look where I'm rindelwen ta ku makimbelero ma disimla man ngongo kwati kati loku famsa kerekele apostole o jikam gweba le. Kumbero ngomletiate. That folk music in terms of gospel, and the simletani ti kahle ngopfu ta khuba swinene loko ko fambisa vanhu lavani ta khuba hi ndlela ya le henhla swinene a ti na munhu a ti ownaku so I quickly learned ku ri no kahle gospel angolo kopela risimu leriyani I risimu leri ri nga tirhisiwaku hi munhu un'wana na un'wana because ri wela ka folk music a ri na n'winyi I risimu ra misava loko vulavula hi misava ku na risimu rin'wana ra pastor donation very I hangalasa mativa mongeni So risimu ra hangalasa as well is also risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri tiva hina ra hangalasa, you know, risimu leri khale ni kha hi ri
loko ni ri cheka tinsimu leti timbilera kolomiya ka swikhongelo swa ntshava loko ku fanele ku chaveleriwa va mindyangu lava loko mo ya minkosini la kumaku during the week na swikhongelo kumbe tinsimu leti kumaku khale ti ri kona a tinsimu leti nga kumaku ti na n'winyi mina loko ni ri twa ro sungula ku ri nkulukumba van'wana va kha va ri yimbelela hala ka gym hala loko ni twa simu lera ra hangalasa first time a ku ri hala ka gym va kha va ri yimbelela nkulukumba van'wana ivi se then ya ri twa hi pastor donation va ri recording then van'wana va nga vula va ku pastor donation maybe i kopele risimu kasi kuma ku a va kopelangi ku va ku it's folk music Xitsonga folk music ri wela ka music luwa kuma ku a wu na n'winyi mara u nga yimbelela hi mani na mani without incurring maybe or infringing on anyone's rights in terms of music rights. So gospel ina lungelo wa ku va a ri yimbelela risimu leriya na yena phela i ri yimbelerile ra hangalasa matlhari ya valala va mina tshovelela matlhari ya valala va mina tshovelela tiplani ta valala va mina hangalasa makungu ya valala va mina hangalasa gospel ga ri famba hi ti-trend masiku lawa mane gospel Silinda laha xi na voice yin'wana xi ri xana a xi nga rhandzi ku leader phela gospel. I'm actually shocked that gospel masiku lama se o leader ni vona ka joy celebration gospel a xi rhandza ku beka a xi rhandza ngopfu ku beka gospel. Hi man, that guy has a nice voice gospel Silinda. So yeah, hi leswi ni vulavula hi swona ku ri ku na tinsimu tin'wana ma kuma ku mi titwa nga ri van'wana vo kopela kuma ku a va kopelangi ku va ku ti wela ka leswi vitaniwaku folk music. Lava fambaka swikhongelo swa ntshava va ta hi fakazela la because tinsimu leti ti tele loko mehe sweswo no tani ku hi mi Mandla Gingirikani music like Xongi music ni ta mi byela hi Xongirangani ni nga humesa 8 albums ta tinsimu leti ta ti-folk music it's either ta gospel kumbe ta xintu ti tele ngopfu and loko ni kha ni ti humesa n'wehe loko ke na mi ti tivi mi nga twa nga ri mina I'm very creative kasi kuma ku ko va tinsimu ta khale kumbe tinsimu ta xintu kumbe tinsimu ta vukhongeri bya khale leti kuma ku a ti na n'winyi swa humelela leswiya swi kuma ku risimu ri va ri nga ri na n'winyi ende kuma ku munhu un'wana a ri yimbela hi vuntshwa a ri va swi vitana yini I forgot. It's not rearranging but it's just to cover the song. I don't know if it's called covering a song but hi swoho sweswo. So yeah, loko ni vona risimu lera gospel ni ve ni hleketa ku risimu leriwa ni twe ka mani lava va chavi mani lava a va vhakele chavi i ku mani lava vanhu va voneka chavi so ivi ni connecta na ti-video ta vo ta khale so swi endlaka ku ri mani va chavi hi ta famba hi biwa yani. Okay, moving right along. I want to talk about Xongirangani. You've seen Kuro Xongirangani trending, but there's something I said about Xongirangani already. Say she win. I said I want to give Xongirangani a name, and I want to give her the name I would want to give her in my other video previously. Hileraragu is Xongi Music, and now it's official. Xongirangani is called Xongi Music. Loko mi nga tshembi hi leswi Xongi Music and ni twa swi fambelana man, it's nice man. Munhu wa munhu ve le ku trendeni avo bukiwo ve ri va Africa ve ri va performa Africa. Xongirangani va na sponsora seni ku raf and it's swi kahle man. Loko va trend va le ku trend tinsimu ta vona ta rhandziwa. Xongirangani album ya yena leyi nga yi humesa sweswi ku nga thwa i 20 kambe album ya Xongirangani hi rivele mara ku dume munhu wa munhu na va Maseve. Simu ra kahle ngopfu leri rhandza ngopfu hi vanhu va xinuna i nga ri loko no swi langutile simu ra va Maseve na mina na ri rhandza swinene. Ya ti tele tinsimu ta kona ka joko ra vutomi
album ya ko leyi nga tiwa Xongi Rangani la. Okay, hi leswi a vula swona ku leswi ni nga predicta hi Xongi ku ni nga n'wi nyika vito ra Xongi Music nga ri se swi official. A hi swi tivi ta hi nyika machelini na kwini a hi ni hi kuma ti-shares ku va hi va nyike ti-idea. Heya ka gaza ku kahle ngopfu no na khensa kwa mina mi tina le ka Nkanelo wa Gingirikani. Loko mi ri vanhu lavantshwa hi kombela mi subscribe mi nga rivali ku tlhe mi indicate la ka bell ku loko hi endla tishow ta hina mi nga titimeli mi nga sele ndzhaku ni ka ni ku x doors ki tshwelekile nyora I'm testing ni torha salute mi nga titimeli mi nga titimeli.